lasencwadini nemakhosi ekucala sahluko 17 nemakhosi ekucala sahluko 17. Amen. Makhosi ekucala sahluko 17. Siyafunda khona sifunda verse 2, sifunde verse 3, sifunde verse 4, sifunde verse 5 na 6 na 7 zale. Ungabe ukuthi ukuthi kakhulu ngeke ngikhulume kakhulu. Awukhuluma ngelifi bese siyabe sesiqedile kanjalo ngathi hayi sokufunde kakhulu nje verse 2 to 7. Ncwadi yemakhosi ekucala sahluko 17 verse 2 kuya ku7 no-6. Livi lasimakathe lefika ku-Elijah lathi, suka lapha ushone ngasempumalanga uye ubhaqa esihosheni saseKherithi ngasempumalanga neJordani, uyawunatha kulowo mfudlana. Ngiyale emahwabayi ukuthi akondle khona lapho. 5. Ngakho Elijah wenta njengoba simakadze abemtshelile, wahamba waya esihosheni saseKherithi ngasempumalanga neJordani, wahlala khona. Emahwabayi abemlethela sinkwa senyama njalo ekuseni nasentsambama, bese unatha kulowo mfudlana. 5. 7. Ngekuhamba kwesikhathi lo mfudlana woma, ngobe kwasekude imvula eveni. Livi lasimakathe lefika ku-Elijah lathi, hamba nyalo uye Esarefati yaseSidoni, uye uhlala khona. Ngiyale umfelokati wakuleyo ndzawo ukuthi akuphe kudla. Ngakho ke wahamba waya eSarefati, wathi efika nje esangweni ledolobha wakhanza umfelokati lapho athota tinkuni. Wambita, wamtela wathi, ungangilethela yini emanti ngendzebe ukuthi ngifane nginathe? Wathi lo mfelokati asahamba ayomnathisa, Elijah wathi, ubomane ungiphathele nelutetwana lwesinkwa thine. Lo mfelokati waphendvula wathi, ngifunga kuphila kwasimakadze uNkulunkulu wakho, ngithi ngite nasinye sinkwa, ngine ngosana nje yahulaha esitsheni nensekethe yemafutha eludziweni. Bengisasabutela tinkunyana nje lapha kuthi ngiye ekhaya ngitewuphekela mine kanye nendvodzana yami kuze sidle, emva kwaloko bese siyafa. Amen. Ngiyacela ukuthi usibongele. Siyabonga simakadze nalamhla emini kuva Nkosi emavi
lo wakhuluma ngebaprofeti uNkulunkulu engcwele ukuthi bendani endulo simakathe sibhekile Nkosi kuvisisa kangcono lichaze kabani Nkosi empilweni tethu ukuze uNkulunkulu engcwele uvakale Nkosi ukuthi yini esibheke siyena nalamhla emini egameni lika Jesu Kristu amen. Amen. Iyosemsa isibusile sonke bazalwane. Sengisho wena ukhuluma kafishane lapho bese sihlukana. MC uthinta indaba yemagunya. Yemagunya. Wonke umuntu okholwayo bazalwane uneligunya uNkulunkulu lona. Besixoxa ngalomunye sithi umhlaba wonakele kangaka nje bazalwane. Usukela abantu bemagunya thine sabeka phansi magunya. Nkosi emsayisibusisi. Amen. Lena umprofeti Elijah wakwalipractice igunya lakhe. Na ufunda la ngehla no verse 1 kuthiwa lo Elijah lona waya ku-Ahabu. Wafika wamtshela wathi la kuleli ife ngeke kube khona imvula nemazolo. Baba limnyaka thize nale ligunya ke nalisho uthi kuyawuze kushonile usho Elijah ungumprofeti inkosi Ahabu kodwa lenkosi noma nomprofeti utshela lenkosi ukuthi ngeke kube nemvula soyicabanga lento nje ukuthi kube ngasuka nje ngeke kube nemvula iminyaka lembalwa vele kwenzeke njalo. Nomunye wakwaphathiza leligunya manje ndoda le ethiwa kuwanikela lesife kwakuliwa manje ndoda bakho bafunda iBhayibheli naye leyathi lilanga likelini manje Joshua labona lesifundeka wathi Joshua alikelime elanga nenyanga wathi ake kume yabona la phezulu wathi alime lafele ilanga lena wosemsayisibusisi. Amen. Kunemagunya bazalwane lesinikwe wona thina sonke lesikholwa. Kunemagunya ngiyengcake lapho bazalwane. Ngala sifunda khona. Iflas kuwena izinto zingaphi zili-4. uNkulunkulu ayisebenzisa nakakhuluma nalomprofeti. Kwekucala wasebenzisa uNkulunkulu into ledelelekile phela lencane. One kuthiwa yini? Mawabayi. Wesibili umfuhlala. Sigodi sihoshe ngabethana umflamuthi. Wesi-3 umfelokazi. Bonke into lezi bazona ukuthi ukulandela into lebonke uyisebenzise nje. Wesi-4 uqetwana lencane kunje sinkwa lesincane sebenzisa wona uNkulunkulu. Inkosi emsayisibusisi. Amen. Uthi kulo angazi mina ngobe nginayo MC angazi ngobe nginayo yini. Uthi uNkulunkulu hamba uye kulesigojana. Uthi kulesigodana lesi ngiyale emahwabayi
Mawaba yini Nyona. wenyoni babe wenyoni nje ungalani ncane wenyoni omncane ngabani uthi ke uNkulunkulu kulo mprofeti ngiyale lamavabane ukuthi akwenzele akondle asube engcondweni ngiyale mahabayi ukuthi wenzekaphi into le emlandweni ngiyale mahabayi ukuthi akondlele kuphi hayi nasemfuleni omkhulu awondlele esigodini nje esigojaneni emfuhlaneni lomncane lapho uthi ke lo mbhali nembala wahamba lo mprofeti Elijah so yabhaca kulibhaqela lafika lelo mfuhlana iBhayibheli lithi emahabayi ayalini manje uNkulunkulu ngwayalile noma ngwalawulile ukuthi akondle lithi iBhayibheli emahabayi vele ekuseni i-breakfast hayi phela thina lapha ekhaya sidle i-breakfast senze nje itiya nengulo lesengayiso siyakwenza ngosemsayisiphi kodwa la lithi iBhayibheli lamahabayi bekamlethela awufundi bekamlethela isinkwa nenyama isinkwa nenyama emahabayi alethela lo mprofeti aso ibuze engqondweni le kuthiwa bekamlethela isinkwa nenyama njalo ekuseni nantambama emahabayi ushiwo bekwathi inyoni nje hayi lethele ayikho lasekhaya lenyoni isemfuhlaneni le lomncane lomfundo kodwa ehla inyunga nesinkwa nenyama alethela lo mprofeti ngosemsayisiphi amen hayi kani uthi mhlambe abethule isinkwa nje nenyama kuyile njalo ekuseni nanika zalapha ntambama ngosemsayisiphi uNkulunkulu usebenza izinto ezifike ebazalwane kusonke izinto lezingekho kusonke izenye lithi verse lithi asenkuyinyoni azilimi futhi izizina zivuni kodwa ziyaphila bese athi umbhali aningcono yini unazo ngosemsayisiphi amen kuthiwa ke njalo ekuseni amahabayi njalo ekuseni nantambama abeletha le-breakfast kulo mprofeti lithi ke iBhayibheli wase soyasha lo mfuhlane waphela anti siyakhumbula ukuthi benaleso msolo esikhulu leprofethi engaso lo mprofeti lithi ke wase uyasha lo mfuhlane wathi nawusha lo mfuhlane waphinde wakhuluma ngawo ngoba ngathi akuye ke bakhuluma kulo mprofeti wathi suka ke manje la suka lo mfuhlane uye eSarafati uthi ke lapho ngiyale umfelokazi konke lokho solokwazi into engakhuluma ngiyale umfelokazi uthi naye yenze njani akondle ngosemsayisiphi amen ngiyale umfelokazi siyazi bazalwane umuntu longenako ukuthela
kodwa uthi uNkulunkulu ngiyale umfelokazi ukuthi wena akondle. Lithi iBhayibheli nomprofethi naye kwekuqala nje lekulandele ngithole lo profethi beyangaphikisani leli yakho. Ngilenye bazana into lenemandla lekufanele siyenze njengemakholwa. Yeke ungaphili uNkulunkulu nakakhuluma. Ungasho ukuthi no njalo uNkulunkulu nakakhuluma. Lokunye wezwana kulibele kodwa ungasho ukuthi no. Yini lakusho uNkulunkulu. Baye wakhuluma umfundisi Phike Nyelanga ngokhohla amagama wathi njengoba thina sibalandeli baJesu. Konke lokuwayo kuJesu njengoba simlandela konke lokuwa lapha la kuyisayo sikubuthe sikuhle. Ngeke usibulale ngoba kuwa kuJesu. Ndikosemsa isikhosini. Amen. Konke lakushoko Jesu. Konke lakushoko uNkulunkulu akufanana nakusho umuntu. Lokubuya uNkulunkulu bazalwane singeke sikukhethe. Ngeke ukhethe ukuthi hayi lokhu ke ngeke ngikwenze. Lokhu ngizakwenza. Konke lokusho uNkulunkulu sifanele ukwenza bazalwane. Lokunye kudelelekile. Lokunye kulukhulu ukwenza. Kodwa sifanele bazalwane ukwenza njani ukwenza ngoba kusho uNkulunkulu inkosemsa isikhosini. Amen. Uthi ke kulomfelokazi ke bese kuyimbaselo leyo lokuzifuna. Bozosibhasela. La afika lo mfelokazi lakhona uthi asocabanga nje. Lo mprofeti usuka lemfudlaneni lo mbhawa wamfudla ngizowushila ansho njalo lezi lithi washa wanele kusha lo mfudla wase uNkulunkulu sokhuluma nathi akasuke futhi la ayi lo mfelokazi lafika lo mfelokazi uthini uthi ucela wana mnathisi amese mazi babili waphela ubone la yashile le kube ngasuka umuntu nje kushela ingofumo. Shini ngofumo yewele ngofumo uyayibona ishini azocela emanzi la lapho ngomabemsini. Ungaphendula uthi nje la ngofumo uwela la noma usuka la kule ngofumo ishini uyayibona ishini bantu ufika la lapho ucela umnathisi. Wathi wena nami ngasho njalo Asowavala umprofeti. Avala ngowe. Lo mprofeti abengagama lo mfelokazi waphendula kahle. Nawo wathini Elijah emva kokuba lo mfelokazi aphendule. Wathi lo mfelo 12. Lo mfelokati waphendula wathi ngifunga kuphila kwasimakathe uNkulunkulu wakho ngithi ngite nasinye singwa nginengcosana nje yafulaha esitsheni nensekense yemafutha eludziweni bengithi ngisasabutela tinkunyana nje lapha kuthi ngiye ekhaya ngitewuphekela mina kanye nendvodzana yami kuze sidle emva kwaloko bese siyafa. Kodwa Elijah wathi kuye ungesabi hamba wente njengobe ushito kodwa ubocale wentele mina kuqala liqebelengwana lelincane lesingwa kuloko lonako bese uletha lapha kimi emva kwaloko ke bese utentela wena nendvodzana yakho. Lolokuncane angihambe ngeze
awukawa fresh vakali usangezelela kuqala kulona okuncane ngosemsa isiphusile Amen. bese thina siyagcina ngithanda amagama athi yenza njengoba ushilo ngosemsa isiphusile Jesu wakhuluma amagama wathi akusijesu Maria umnina wakhe wathi konke la kusho atshela ingcebo emva basekuphelele wayini wathi konke la kusho lathi kwenzeni nibokwenza inkosi emsayisiphusile lemfihlo bazalwane nginafishane mfrathi lemfihlo ibhaqe ekwenzeni konke lokusho uNkulunkulu konke uNkulunkulu lakusho sikwenze sengishilo ngathi singijabulisele sinyathelo bazalwane ukuthi uNkulunkulu nakathi asisukume sisemthambezweni sifele senze njalo konke bazalwane konke lokusho uNkulunkulu sifanele ukwenza konke uNkulunkulu lakushoko sifanele ukwenza ngosemsayisiphusile Amen. konke lokuvela kuye kulukhuni noma kulula kudelelekile noma akadeleleki sifanele ukwenza konke lokusho uNkulunkulu konke bazalwane shobaba konke lakushoko uNkulunkulu sifanele ukwenza lokunye usehlulile isona lokunye besikwenza isona asisakwenzi niyazi ukuthi bazalwane sengizawufana lento leyenza uNkulunkulu lapha ekhuluma into yini apha ekhuluma into yini nje ulokuthi uthi asakhulumile singenzi uNkulunkulu ke akenge angakayiboni lento yenzeka ngosemsayisiphusile Amen. akenge ngiko nangabe nje uyalewela mnakethu ukuthi usitshele lutho noma ungabinde uyigcale ungakutshela make lo bekutshele wena uzakutshela lokumuntu ize lento yenzeke akathuli bazalwane uNkulunkulu singakakwenzi lokunakusho libandla bazalwane ngabe selikhashane kakhulu ushilo umfundisi lamini lesonto wathi ufika kwakhe ngabe wa-underline amagama bathi kufika kwakhe ngabe sokukhashana kakhulu kodwa ngisolusha sibuqa solusha sibuqa le ndaba bazalwane isimo ekwenzekile livila kuNkulunkulu ngaphezulu kokukhuluma liyenziwa ngosemsayisiphusile sesikhulume so anti niyazi ukuthi sonke la singakhuluma sonke singakhuluma noma ungalandabana ngakhuluma kodwa indaba isimo ebalefundisi ekulenzeni uNkulunkulu ekulenzeni nasilenza livila kuNkulunkulu uNkulunkulu uyakususa nawenza nje uyakususa la akubekele phinde wenze akususe la akubekele kanjani laba labagcina sebathi lilanga alime abaqalanga labo baqala lezinto lezi le phansi uNkulunkulu ayikhulumayo abenyuse uNkulunkulu abenyuse bagcine sebanemandla ekumisa indalo phela niyazi ukuthi lilanga indalo ngakhona nje kuwayindalo washo lithi
but lilanga njoba lana noma ngafuqa kwalo ngeke ngijikise empilweni kodwa kunebantu abayenza into le bazali ngosemsayisibusisi Amen. lento ikithi nanyana ikithi bazalwane lento yekulenza lezi naNkulunkulu nje ulenza indweni ezidelelekile bayasho lomunye afakaza ngithanda ukufakaza uthi lo mzalwane uthi ngenza sure uthi noma ngikhuluma nelicingo yabona nje sesikhuluma egcingweni lasikhuluma nebantu ukhuluma nemlomo amazi akushayela adubile uthi lo mzalwane mina ngenza sure uthi noma ngikhuluma nelicingo ngifuna ukuthi uzwe uthi ukhuluma nenkomo wenza live phela wazi umangale MC nawo babehle ukukhuluma naye ecingweni le mpendulo lempendulo sesiphendule bazale ecingweni anti ukhashana umuntu le akangazi ukhalo washayela ngiyahlambuka bengishayela lo mama awuma athi sihlobo loba sihlobo awunje imilingiselo nokhoya usuke umake uthi ngikhuluma nabantu hey ngoba shukela ke ngobuya lana hawu lo muntu ngishayelwa nguye sozongibuza ukuthi ukhuluma la hey yozala uthi ngibulawayo phela kalula boshayela bona siyakwenza sibanengi ngosemsayisibusisi wathi nasakhuluma lo make asethi mina ngimake banibani ngiyaka Mbhamali lapha ethini yabona kuzokwa Mbhamali lapha ethini lapha ngase nje nami sengisuka umgodi webhanga sengifeza inkemba Khuluma laba uthi ke umzalwane mina ngenza sure uthi noma ngikhuluma singabonani ngileze ukuthi ngosemsayisibusisi amen ibhaqela lapho bazalwane le ndaba ibhaqela kulenzeni life laNkulunkulu kwenza ukukhuluma silenze lapho ke ngilapho siyaba nemandla phezu kwaso sonke isimo phezu kwendalo yazi ukuthi kulabalanga nje bazalwane sibhekene nesayale enkulu la khona umhlaba ujake kusigcina umhlaba ujake ugqibe emakhono angabonakali ubonakala umhlaba la into leshiyo nje MC ukuthi lezinye zezinto sesiyazivumela hayi ngoba sizenzisa vele zibonakala zivela ngendlela kwethu sigcine sesithi nathi hayi vele ngani hayi sesiyehluleka sesingaphansi umhlaba ubuya ngehla kanti lithe verse anisiyo imisila kodwa yini bazalwane ihlobo lathi lelinye sinjengemusi nowakhile entabeni lo ngeke usithele
Nasikhuluma ngenkolo nje. Sikhuluma ngento le noma uya kuphi noma uyemayini emgodini ungena iBhayibheli kungenani la ngekhona sikhuluma ngento le noma uya emphakathi la khona kungakhona ekholwa khona kodwa kaze kube nekholo bazalwane sikhuluma ngemuntu ophakeme noma ungaya emangweni la khona ummango ukholwa sowugibile kodwa kaze kube nekholo kwaze kuvele ikholwa lingedla bazalwane ngosemsa isibusisi kulenza lifa uNkulunkulu bazalwane kulenza kusenza sibuyele endaweni yethu indawo yethu ingathathwa bantu labangaphansi kwethu ngosemsa isibusisi amen sengishilo ngathi lo mbhalo uyawuthe libe benzi bani benzi belifi ngosemsa isibusisi amen benzi bazalwane bani benzi belifi bazalwane hayi labalilalela kuphela nasililalela kuphela liyawushona ilanga solokukhulula lelo lifi leli angathi umbani umpostoli Paul indothi kufanele ngabe Paul lo Peter uthi kufanele ngisadlulise sigida ndawonye bazalwane nasililalela kuphela leli sigida ndawonye nale file sabe ukukhuluma naye alokuthi asileze kanti njalo nasileza sengishilo wathi nasileza nje uNkulunkulu uyasisusa asibeke amen seyinjalo sengiyafaka siyahamba sibuya kashane bazalwane le bandla leli libuya kashane sibuya thile sibofakazi buya khona boso uba senkingeni na umenyo lombandla le uba sifake ngokuthi na usala wazi ukuthi kufanele washo uyathi libandla sifela esitsheni lesikhulu babe phini idlela esitsheni lesikhulu na uqhamuka nje namampenyana yawazi mampenyana beke uncane ukuthi uncane ngokwazi washo na uthi uzokondla lona uzoba senkingeni le level bazalwane ibanga le level kwenyuka uthi senyuke ibanga kwenza lelifi sikhathi silenza siyenyuka nesikhathi singalezi siyehla sigcine so ungathola noma ngayini uyithole manje ngosemsa isibusisi amen kwenza lifi usenza sibe ngehla kwenza lifi kuyasiguqula sesiqalile nje bazalwane ngijabule ngiyaphinda ngophinde sesiqalile isikhathi sizamthandazo nje sesiqalile kwenza lifi kaNkulunkulu bazalwane ufuna sibuyele la khona nommango ungaphansi kwethu nommango ungaphansi kwebandla ufuna sibuyele la amen ufuna sibuyele besixoxa la bephinga ukuthi mina ngikhohlwa uvalwa sibetha moya sivalwe thina sisikhona savala
sibetha moya savala kuthandazo savala sibetha moya wasuka besibetha moya wesa wosemza isibusisi le level yekwenyuka bezimali le level kaze kungabe umuntu munye kube ngibaba emfundisi lo wenyukayo kodwa kube lilunga ngelunga lenyuke ngesikhathi senyuka lezi zinto ziba ngaphansi kwethu lezi zinto lezi sikhathaza lamangweni yazi ukuthi nyalo ziningi izinto ezikhathaza lamangweni kodwa zizaba ngaphansi kwethu mhla libandla lenyuka labantu. Amen. Amen. Ibhaqe lapho lemfihlo bazalwane. Ibhaqe lapho lemfihlo ekwenzeni lifa laNkulunkulu. Nasilenza lifa laNkulunkulu. uNkulunkulu sinika lokungcono kwekunqoba lelifa. Inkosi yamsayisibusisa. Amen. uNkulunkulu sinika lokungcono kwekunqoba lelifa. Njalo lasenza lifa lakhe. Inkosi yamsayisibusisa. Ngicela ukuthi abafundisi abuye sibe lifa.